Kubor nagaslem jong udongsan hima. Urang basnong kasnong tangsning uba tribor nong klau ula kerku kerdo berkit bok kirwiang ia uba kansing lensyang ubadai presiden barang syutung haka mau kan reu blok kongres komiti haka singipli ia ke office thamai jong kongres kebalabu tangsning kebalong menta kesengi dan retorik lebar ajar kue uba kansing lensyang hadin belucak tung kum presiden ke mau kan reu blok kongres komiti ula lej ban plino saya ke office trikam jong kaseng kongres nak benta bat pensuk ya kibat ba maunya kendu kamtam hawal konkret sendon banyak ereng hak election MLA keban salong haus nam arjar pulai hak ni kesngi ledon lang kinong kesan kaseng kongres kiri orang ba kilong kemi bat kisamla bansaki ya kene ke office ke batamai ni bat kerja kami ke office nadu matas Hamid kan lihat aku abanong ipi bahadin malai nokam jong babelet kasuno ngangadei unong kikam jong ke parti kongres member jong ke MPSC kila IT yang abang sirku presiden bapura jong ke digoblok bakin dia singi semua kekian apa kalian bisa syaklian ilo shifti wajib semua presiden pakai di krim XML na pomoplang ita discuss mabin senage palang ala puri bagi pertulun ni kena kam ngawang tanggaway kapor galatay nga bang siya shalom batch 10 kumang pos na mata condition kapor galatay kanang nawan kasyo dari kapor kabangan sitting dari kapor kabangan taybian bat ngi bat pi bat kecitrenan aku awal pilih di office kapertamai kabangin trikam kabangin kapi bonship di kini office aku awal nong shoai pi kendan ngam nong la abandon man kasli man kapor kadi office kalong tangkum kata hada juga por kecin pilih ka bangi la ya dia kam syakman kajin berkreas na majar play kalang aja kata ada di jimut juga office bak ke baar pa kani office habang alit siya po mga kita habang alit siya po singknay kadiga dong riwat don kiparlong na timpo bilong don kiparlong na kinikitay tansing kilaban ang nganuan kendu iti si silong na sisidan habang don program ti wajata katadi kenuksan kadon saw baji ngalaban ang may ap ni katwe baji po office don na ladong say kinong nganuan siya manong nganuan siya siya wat Tuan nak kata office kan pada kaum syarafi ini diskusi kita. Kata gadai ke kaum office. Dan kalian bercuma. Wa banong ipi gadai ke office. Dongin duai. Dongin kerkukur dolang. Bahkan bikin dia kecil sekam. Bagi cintamu balik ke jongi. Ngatak yang dia naik tahu ya dia ada cuma. Kumusana hakilenti kibade kibapelai. Hakilenti kibade jar bersusah. Naik tahu ni. Naman hagis nam berkipor di balarin no kumusan na wala kada bijing hawar jar na sibur nrei aingu yoblay kada bijing bakla bijing tuhan bijing bijing jar wala pada kumbita no lipat ba makan mausa ku ai kabut la hajarina kan bisa dengan ni bijing bakla cuma banganya ya porsen halang mo maswari no tahu ya namar hagis long sana namar re ya kekeren nomor ngapar hamadan pada dijine di bawah. Dan naik tahu ya kan ni, ya don perlu percor di bawah mensuap pilih unta pilih naik tahu ya kata. Dengan pendat ya kata hai bor berit, buat haki bor lockdown, ngamur banyak election semua pun, ngamur bagan siapa ni, pun nang kansing di ibi nang ni, badai ni isang itu, yang AP1 nang napor noron, ina di siyang ni. Yung pikir ni lockdown la jenjar ukhaw la jenjar kimas la jenjar kita ginom diso oh kilayon ndan bapet yom tang malah
Lum. Masusun ang batan bercek nanti kor very serius ke kamu kipor. Dan rai de gaji kurut bersih asam ni ber. Nawale belum sibir balik mai ko kita balik boleh kita. Belum nak jiran itu bisunjuk kumbasno. Atau jiran coba sibor musik. Mau lomi kiran basno. Nanai man lagi senang. Tang bangunan nak nak spa berdi. Rai dan belum sabar di senang. Lai berbisnis nang orang yang basnam kecet yang beriu di balakun lah kau tu. Ayo yang boleh bangila pendet ya kecil cejar itu pot kinong di so tanggal natin say kini di so like or fiar bikin sya teispo lashmiar lah dipikan mau kilo pun dah tanjuni. Bagi kene pan nakan mau masnya dia terkam nakan mau itu binong di so apa ile no balakang lok dawai banai so banai ni. Kaya gimana? Ngoong ya gawe kelokin mau ya bang ban napo mau lali. Lom no dia kikentay itu iba di so. Mas lom ni kini takum no nyok pomon nyok kani kan ni. Ban hangne ngalom ngai hante mau sam. Ngai kini dagi cingrap. Bang ngamut dia kali dekat election atau suruh lem makan ke kemai ke cicu anak buat dan kiam nanti tapi yang nguyung lagi kita benda baik di jadi nama kita tahu apa berai di ngaiem kemen sim ban syukri bantai ia katan di kecu nganam lah apa suka ber habang ngale ciculong habang ngale ke office ngadam ke jin sauran habang yong kan ni pila start pila nang kan ni pila Asian pam mali bisusong kritik ni okay am jusong mereka nonglen ka bangat dan tolong lada klem election neyele election ko dagi phau tali islam apa dagi jinduna mayan ay sekali ay kamu suka nganam na ban pendak biang nganam na ban pendak kitin kipai kisimen nganam na nama ngalong tamu berupai pa dei nama ta daw kentin ke mga krenane kaspak man don dari kemen simbat sekali ngadon ia kentian jongus nem ajar mulai pai babi nasik keren ni kiri orang ba kinong kumingin pa kisah dong dak lem pisawat tu ia election nong kiti yang pisah election people school tu pisah election ngam dari nama kata daw yang natanong rin warna yang itu buram juga kan presnong hadin di posnan di bagi layan apa yang diciptakan apa diciptakan jadi nama kita tahu uprak prasna kibratan bi ngamong hangne bang akad hakten parti kongres dan gibom jubut kongres no wan hakten ka bagi yete na wan hakten bagi yete na ye rekam kelet kecil so parti kelet kecil so hanga kelet kecil so ini ko bangun hari setelah hangatan bi bicungi ko kisam nabi kibalong ki rishat juga tan tumi ko kilong pa kibalong ki mapuri banishat banitiu berpesan ko banishat baglong kajit kan di ko tumi pibiru pinong kita ki rishat ki mapuri ban paskan ni dalam rim ke bangayat kum usanar pa o badan ki ni kam duai lagi na ai bersih ni banganiya ye kini kam buat balik ki Jom maduk ba nagaliang cuikom kathan jom kamokno konstituensi pila pelah ya kali kepol ke bakador bandam lang hakane keski ke berta nak berta ban pli kali office hapo jom kali keski te ngamla klem da ai khuble ke pangi badu ibolong tu imban chunga nangata ini irama ibang ngaji kundur da kepol se kepol kiri rama ki badam cedim chunga ki bangla ban cher kerteng ki nama kepol kamsha iki ban nasim ya kali kala ban ai khuble ke pangru nak bentah kisah ki kun sama kilong kni kilong pa ki berapelat ya kene kepol ke bakador nak bentah kene keski ke bakapang ban pli ya kene office ba kalong ke jimatoy nak bentah jui hapo jong kene kamo kono konstitusi jui brokaway te kadiat asyina bala ngashim ya kene kala ban ay ka cikran ke balengkah nga ngaslo ban pau ba kadai ke jing kalai ke jing khu ba ke jing yo jing toy nak bentai nak benta ka than jini nama wadu udai uwei u sama ubami nak ka than jini ban shim
lani ban kontes hakene election kalong kaburom ya kathan cumi kalong kaburom ya kene ki imlang salang cumi nama roi imi ku wei do sama ban shim ya kene kala ban pet ya ka kia ya kishon ya ke iya hake imlang salang cumi hakene dei ban kene kathan cumi badu hakene ka por ba hakene ka kata hashiwa ba pemple ya kene ka office ngi kum ka shnong ngi aya bi ka jingker khu ka do ya ka jingker bok ka jingker wang ya ka ba kane ka office bi kan ya kam ba kan mong ka jingker khu na ka banta kane ka thani borok away te tam kane ka kentien ka bakhnya nama layana la khotang mam shiwai ka kentien kum ka jingker khu ka do na ka banta kane ka jingple ka office ha ka kentang ka shnong ngi bu ya ka jingker khu na ka banta kane ka office ka badu ba kane ka office kan nong ka bayan kam ba ka badan rom na ka banta kane ka than cumi hi borok away te tam kane ka kentien ka bakhnya khumlai shimon khumlai she charo Kumapi pilatip baka parti kongres kari ke parti ke barim tam hakane ke jala ke jongi haba yang mujor bat kini gibi parti ki baon ki national party like ki regional party tika kongres kari ke parti ke barim tam bat nyundar kwa ban put toroi dari ban pudon sing hakabai dei bagani hangrai pi ki palba pisutro hakapor badan don Basingsyar ke parti kongres kalong kumno bat hakani kapor basingsyar juga ipat kalong kumno primat hi tadi pisutru hi tadi kumbala keren bai presiden do NSLUI ba ila ai shibon ki ba ke parti kongres kalale naga betau pai ba jong kene ka rekasi ba i jongi dengan dakwa ban penjong ya kata ke jo shige jo hangrai hakuri dei ban mata kasmi ke bangi sayo ban pli ke office yo ban kurkur do ya ke office ban ngenget ba ke office perikam jong ka blok kongres mau kongres hi brokoi kan long ushabi uban plinti ya paro kipai ba dong ke kathan konthok nado kilang kumi ki badai ki mahila ki bangi khot aka parti jongi kontrobro ki parents ki lompa bat ki youth ki badai ki samla ki ban patulun ya ka sheltem jong ka lama jong ka parti kongres hakane ka than hi borogoi khnang ba inyo pan wara ya ka jinjok padon borom ya iba kansing iban longkong ukande ha ka hausnam 8,000 na next scam ba ka jindon ka jompi hakane ka por hakane ka smi ba pila pelaj ya ka por ka kordor ka jompi kumang suthu pa pi paro pi dikinora ndai pila pelaj ya ka por ka kordor ka jompi ba piwon hakane ka smi ban pancingan ban sakhi ban ayun sem ya ka parti ka jomi ba khantam ya ibado kan sing kuno presiden uban seperti uban sayalam ya katani ke jong pi paro koi ha kisni ba kisnem di badangwan na sutro ba pidon ya ke jingkia mon sem ba pidon ya ke jingki kli na ka banta kalawe jong ka konstitusi hi bro koi kumang na sneu dikinon kren ikong la kren chapang ba ka history jong kali ka konstitusi ka jong pi kalong ba borbor juyo ya kinong elam ki badei ki prashno ngane bidei na kejuk kecaka tinggi sebon pok sikadai bahkan ka po pa idong kamro ina idong kamro ba insay da prashno ubadei ukuro no jompi ubadei upara humen no jompi ubadei upara lok para jor ba jande jompi ubaka katil katulay uba kajin snow ubakit ubatip iki ubatip ya ki iki baro ubay kendo kung pi kendo mauro ya kendo iki jini nakata daw akan tujur ya baro kimong syong kibadon hane ka konsumsi wapin so bahaban ay ketiga wan wapin ay ketiga diyan ya ubak kansing ba udang la banyalam ya ka konsumsi jompi hakis ni berkisnem di Banwan. Sulong tam uban jatuh ya piba
hakane ka blok jungi ngelaban biang u presiden dan iba kansing ila pet lakmi ya kene ka blok hi blok gowe decision ngasoban kerpat ya pi kipai ba kiba ya don lang man la pisnom ba ma pi pinya sim ka jingit le ba ni tre rangka ba une ure orang ba kum u presiden jong keneka kongres blok mahondra dengan kuat man keren sibun dengan tang kata kacing ni itu ba ma pi bere banya tre rangka baru kenang ba keneka konstitusi jongi kanlong kawa klan kanlong kawa yo di mentoi sibun na kebenta jong une urang ba kum utau sama bola biang kacing nang cing sam bola biang kataga cingmut ceperha kum kacing pet jong kapat di jongi te tang kum ta ngangam keren cerong dai nang ya tai nang ya beniak di mapi na biang kajong i kum no interekam hap dan jongi ka une bre bobon bala te tang kini genten kublai sibun ngaprian subha yo phi kinong tumi kinong pa ki bawan na jan na chai ibaran hanika mau kendro konstituensi jongi ibaran pula ikapua ka jong phi wat pedeng I ta I jingkhat meeting ibaran pada slam than mo bedo rai kila pula ikapua ka dai kalau ma phi ke I ke dai ya ma phi wan bat pensiun I ba impli ni ka office jaga jingkan kalau ma jingkan ya ka lawai ka jong kongres ba ni german mahal Islam uban in ba ibadu inyan kanong kaslam ka bani kom manyo niu MLA uban na session jongi denam isay ang ba habawdan masi niu kulay babaro nangin siya nibun ni ide kino reasonry habawdan jong na jong baling ni tinaway denam habawdan jong na jong ni tin balai yang baling ni tin na suwar denam ni hapet no do jong balabian kapor balabian kekerdan bedanya bale haba ngi yo I ba udan ba biang bale haba ni thit kapan pa ba ngi de ki ba po bedanya bagi ba ki ba thit ni te ni de kanong kita ki pereo ki ba ngin haba ni proof ya kajin kajabian jong ni besok itu ki ba menshwa ki ba ki nuan penbet dak pisah lain ki nuan penbet dak kanu kapor kebakinan manthi dekat si jong ini dah kita tak do di dalam kajong kajabing mari perkat dia hakan ni ka kaslan ka banwan min haban kersyam min haban yarai min haban badu hawa ilong buding bilat hawa ila sakaran na sediang na syaman re imam pentat kata basna meriang mensyua idang kena hari compare berfuel hawa ila kena kamdai than kena tanggal kata kena roh kajing yo ajengkat nomor balok kan kisah zaman kalau when there is money there is love tiba do kita ndai kan untuk kena bimdan re larang qualified ru larang kata ka financial resource te bimdai kan manu daw makidon kikya ya sila dia mapan kita makan oh yang untuk kena udah pisah kan lo kemudian kan kajingnya pimla mati ada pisah denam kajingnya pimla mati ada pisah kepisah kat ditang sipor berkelaban jano anda berdengkam mereka jengit kaya ini denam dah berkurang mikir kumia denam kino kumia apa pisang kah ini no beliau apa pilih sangka udon beliau pisang udah bala buat pindah nayu pindah ke sini aja ada bakut dikon denam ya kalau punta kan ya ibadah punta apa pindah ke sini jadi wat apa pindah tiet Hoy lagi terwai pi na pisah pisem kata kajin na buburo ki wan ai pi na no play ban tu kuye pi ba pi wan ai re kam dai pat kata pisah bagi wan thiet ya pi dai ban no ki kata do ba ye jona Kamu tinggi empat kali na wan lai sekarang te kemalong musim tengah kau baru kita senyap berjauh selingkuhan aku beli baru ba pilakot berapa ya na itu beli di nei di baro ke di dalam kumai dalam pa ban yadon berkat brom ban yadres tongam bilang pemit kamu perlu pula
official bodoh. Kini lomba itu rutin boleh sekolah berpikir lanyo raya ini. Nah, tips tu ada penongi peniak Islam lo. Cuma lah. Sukan kat orang bodoh gue suki masih yang masih yang mulai aja harus dur kau berseliu. Tolong kali bayi ya, dapat kau ya hari ya. Pergi dalam lebihnya. Kembang Basit sungai bakar ku boleh terang. Kamtam makrem le kamji ma ju krem he mena kalau kam apa phe nai ka kalau ka boleh long ie je phe ka ji kam dia rusli yang dia. Tega ma antu ku bodo ba kane ka phe lo ba ai ni mido nga ni mido ba che ji ba bi tu ha. Nomor ku le ka aphe ban biang ka macam bodo. Bayi lo meni manis khmat bani yayat ia terbha bang long bodo lo benjok dekat kecil. Kau cimpin benjok ia sok wa tiang berham jadi bro. Kata ke NSUI kadai ka National Student Union of India. Kadai ka jom ka Congress Party kadai ka student body. Nilai penong football nanti apa mau kun apa jom syaru ya pihak mau hewi adong pi nilai penong hau ni Desember. Pada kadai ka football tournament ka Badingkong ang Meghalaya hadin ka lockdown. Ipelong mo yung NSUI. Te ngaru masusngan banjing hande NSI nawar ngaru rin nang kerhong. Ngari pomruk te ngastra bata Congress Party kami hane hapo dong han lajong mo bakan sing la yeng hane ilong kum uwi nong prakenti yang i Congress hane. Namar nga kumbari state president jo kane ka student body jo ka Congress ngahabiay det moro ka state. Shakaro Hill Sablay Shajantia Sha West Boro banganya tu epi kawai kale air kalabe shil Congress kat sebayat bon kibriu lang-langnya ya kan ya namar balay keren yu ma bangali Congress de sasnok ipi ni video pi ya WhatsApp dan kibriu hayo we kilang bakat no di bamsap pi kan no ka kiu ka drop petrol tetang hantai nampak kan palat nawar bangali ini na parti Congress Kaban ninyo ya kaban ya play ya kani ka office handi apo transniam ya kaban ninyo ya kaban ya yen ya kaban ya donkam hala kacong kacing donkam Ya ibarat hilap hijau ikut ikan. Ya iwe iwe hilap bebat hilap ya kajian jampi mentaka si dua banjer. Ketuk-ketuk nagis ng baper-baper Idadukkan iyak napanjongin Dan sa panggito nadok mentakasih Dapat pergi Kongres yang saya lama sembol kaki Dapat pergi Kongres yang saya lama sembol kaki